imat ćete priliku da čujete 8 kompozicija, 8 pjesama, 8 narodnih pjesama na 8 različitih jezika, što će biti vrlo zanimljivo. Učestvuju naši učenici trenutno koji su pohađaju našu školu i bivši učenici koji završili ovu muzičku školu prošle i pretprošle godine i tako dalje. Ja vas molim da isključite vaše mobitele, pa da počnemo. Hvala.
Gecelerime uzadı bu karanlık. Gönlümün ayranları senin söndü. Seni kime